Mizahcan Qari деген kişi, осы kişi Tashkentda қазір bilesizler, жағдай өте ауыр O'zbekistonda. Sonda bir ayel o'zining singilisining, ağasının, enesinin 5 yaşar baldarını alıp 3 yılda qari qilibdi. 8 yaşında qari qilgan. Ayellerni aytayotganman, bir ayel, prostoy bir ayel, O'zbekning prostoy bir ayeli o'zining singillerini alıp, men ularda mesela ulkan medrese bo'lgani bilan başka da oqtalmaydi. Ayeldir o'zida 5 yaşar bola, o'zingning balanga qaray olmaysan, o'zingning tug'an balaga, ha? Qaray olmaysan, ol birovning balasin alıp 5 yaşar bala degan narsa oңай emas ku. Bizning imamlarda jurg'u misali 5 adam oqtalmasdan, 5 adamga saboq bermasdan. Ol 3 yilda qari qilgan. Qarang. Qariydi bilasizlar, ha? Qur'onda buni jatlab chiqqanda, qarang. Shundan жаңағы ayelga aytibdi, buna baldar o'ltirasin ku bu. Shuncha 5 yaşdan 8 yaşga sheyim bala bütün dünyanın bilimini ko'tarar ekan. Bütün de çalgızanı Kur'an emas, bütün dünyanın bilimin mengerer ekanda. Sebebi aldığınız ülken kulamalardan var 14 12 yaşında galim bolup bitken ularda, o galim bolup bitken. Biz 60'ga kelgende namaz okuyman dep turib, endi adam bolam dep жүрmüz degan. 60'ga kelgende tag'in bala chaqani uylantirib bemalal dedi. O bitesinde sonra bala şakada bitet, sen de bitesin amin Allah'ım. Ya başına sabak görmeydi, közün görmeydi, otursan turamaysın, tursan oturamayısın, мәңгүрт болып қаласың da, tepten bala şakanın atında özgertip jibere beresin, ana olsa qalay, mına olsa qalay eken. Mıydın bari ketip bitesinler. Qarang. Siz bilen bizde Allah subhanahu taala erkek kılıp koyganda, erkek kılganına şükürler bolsun da. Sana şu şükürler bolsun. Bırak özümüzün hizmetimizde orundawımız gerek de biz. Özümüzün hizmetimizde orundawımız gerek. Bu qanday hizmet? Qarang. Mana şeytan la'in özünün bütün programmasını orundab, ha? İşga asırıp atır. Mana kompüteri bolsun, interneti bolsun, başkası bolsun. Kemen bir jigitga aytyapman, bu internetde eng kamida ne soat o'tirasin desam, 2 soat o'tiramyotir. 2 soat internetda o'tiraman dedi. Ko'p o'tirar, bu hech narsa emas dedi. Sonda men do'stlarim bor dedi, 7-8 soat internetda o'tiradi dedi. Hurmatli bауырлар, videoga like basıp, fikir qaldırıp, және dostlarыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кім-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.